با نام خداوند بخشنده و مهربان. درود بینندگان عزیز. بخش نوبتی برنامه خبری پیام نیوز را آغاز می‌نماییم. در استودیو با شما من شورتی رحمت الله. اینک متوجه باشید به سرختی مهمترین خبرهای روز. تظاهرات نوبتی تاجیکان نزد بینای سازمان امنیت و همکاری اروپا با شرکت مدافعان حقوق بشر. گدایی نوبتی امامعلی رحمان این دفعه از بانک آسیایی رشد. ظریف علیزاده دروغ میگوید و سرخ نمیشود. حجم بودجه سال 2017 معین شد. غارتی مصافیرانی تاجیک از طرف نمایندگان شرکتی ҳавопаймоии тоҷик در домодедово. تفصیل خبرها. صبح امروز تاجیکان مقیم لهستان در حاشیه نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا عاید به حقوق انسان گردی همایی اعتراضی خود را از سر گرفتند. عین حال این تظاهرات ادامه دارد و در آن اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، گروه 24، انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان و شخصان علاهیده شرکت دارند. همچنین در این گردی همایی نمایندگان سازمان‌های حقوق بشر حضور دارند، از جمله دگیر خسوف، وکیل دفاع روس و راهبری سازمان حقوق انسان در آسیای میانه نادژدا عطایeva نیز در این تظاهرات شرکت پیدا کرده است. эмомалӣ раҳмон зимни дидораш бо ноиби президенти бонки осиёи рушд венкай жангро дар душанбе хостори бештар кардани қарзҳои ин бонк ба кишвар дар шароити буҳронӣ шуд. дар ин дидор раиси ҷумҳури тоҷикистон аз ноиби президенти бонки осиёи рушд хоҳиш кардааст вобаста ба вазъи иқтисодиву иҷтимоии тоҷикистон ва таъсири буҳрони иқтисодию молиявии ҷаҳонӣ ҳаҷми маблағгузорӣ дар намуди маблағҳои имтиёзноки грантӣ аз ҷониби бонк мавриди баррасӣ қарор дода шавад, яъне қарзҳо афзоиш дода шаванд. эмомалӣ раҳмон аз бонки осиёи рушд изҳори ташаккур кардааст ки давоми солҳои ҳамкорӣ бо тоҷикистон 1.5 миллиард доллар кӯмак кардааст. буҳрони иқтисодӣ баҳонаи хубе барои кӯмакталабиҳои эмомалӣ раҳмон шудааст ки дар ҳар вохӯриаш бо маблағгузорҳо ва кишварҳои пешрафта аз ин ибора истифода мекунад. ҳарчанд гадоии раиси ҷумҳур эмомалӣ раҳмон 25 сол аст ки давом дорад ва бисёре аз кишварҳову созмонҳо аз ӯ мегурезанд. зариф ализода ваколатдори ҳуқуқи инсон дар тоҷикистон ки дар нишасти созмони амният ва ҳамкории аврупо дар варшава ҳузур дорад, ширкаткунандагони ин нишастро тамошобинони телевизионҳои тоҷикистон пиндоштааст. дар ҳоле ки дар ин нишаст даҳҳо намояндагони созмонҳои дифоъ аз ҳуқуқи башар ҳузур доранд ва бештари онҳо аз вазъи ҳуқуқи башар дар тоҷикистон тадқиқи мустақим бурдаву огоҳии комил пайдо кардаанд, ализода даъво мекунад ки ҳуқуқи ҳеҷ инсоне дар тоҷикистон поймол намешавад. дар бораи маҳбусони сиёсӣ бошад гуфт: Хочу сказать насчет здоровья тех, которые были осуждены. У них все хорошо, действительно, Зариф Ализода болеет, это мы знаем, он сейчас в госпитале, а остальные, вот, их семьи посещают постоянно, у них проблем нет. این در حال است که خانواده‌های محبوسین نه تنها امکان دیدار ندارند، بلکه حتی برای رسانیدن خوراک به پیوندان بازداشت شده‌شان مشکل می‌کشند. محمدعلی حیید از زمان بازداشت شدنش همگی یک مرتبه، آن هم بعد بانگ خطر زدن رسانه‌ها از وضع سلامتیش با همسرش دیدار کرده است. سید عمر حسینی از زمان آغاز دادگاه همگی یک مرتبه با پسرش دیدار کرده است. محبوسان دیگر هم دوام 1 سال از 1 تا 4 مرتبه دیدار کردند و خلاص. سیف الزاده هم در بیمارخانه نیست. او را همگی بعد 3 روزی به بنگاه طبی محبس انتقال دادنشان با سپارش کمیته دولتی امنیت ملی به سیزا برگردانیده بودند و تا حال از وضع سلامتیش معلومات نیست. وزارت مالیه تاجیکستان قانونی بودجه کشور را برای سال آینده نهایی کرده به حکومت سپرده است. مؤلفان این طرح گفته‌اند بودجه کشور با نظرداشت بحران اقتصادی تهیه شده است. آنها گفته‌اند حجم آن از بودجه امساله قریب 10% بیشتر است و قسمت درآمد آن 1 میلیارد و 200 میلیون بیشتر شده است. معلوم نیست وزارت مالیه از کدام حساب می‌خواهد قسم درآمد بودجه را افزایش دهد، در حالی که سال جاری برای پر کردن بودجه مقامات انداز فشار بالای صاحبکاران را افزایش دادند که باعث بسته شدن بسیاری از کارخانه‌ها و فراری صاحبکاران گشته است.
аммо бо вуҷуди ин ҳама фишор нақшаи буҷа иҷро нашуд ва барои пур кардани он ҳукумат чанд маротиба қарз гирифт. дар шабакаҳои иҷтимоии интернет наворе пайдо шудааст ки аз тарафи як мусофири тоҷик сабт шуда аз ғорати мусофирон дар фурудгоҳи Домодедовои Москав аз тарафи намояндагони ширкати ҳавопаймоии Тоҷикистон ҳикоя мекунад. маълум нест онҳо намояндагони Somon Air ҳастанд ё Tojic Air. дар сабт нишони ба гардан овехтани онҳо хонда намешавад. ин намояндагон ки аз 3 нафар иборатанд аз мусофирон барои бағоҷи дастӣ пул меситонанд. бинандагони азиз, инҷо ба поёни барномаи хабари Паём Ньюз расидем. бароятон хабарҳои хуш ва сурури зиндагиро таманно менамоем. то бахши навбатӣ, худо ҳофиз.